radi u smjenama, što mu ostavlja sasvim dovoljno slobodnog vremena. A slobodno vrijeme, tvrdi informatički stručnjak, vrijedi samo ako se podijeli s drugima. I tako je Mate odlučio volonterski podučiti druge osnovama informatike. Gradski kotar Lokve ustupio im je prostor, dobri ljudi darovali računala i oformila se škola. Već godinama polaznici su Splićani starije životne dobi, željni znanja. Prije svega, prije odgovora bih pohvalio Matu Hercega koji nesebično prenosi svoje znanje, vrlo je stručan i može se jako puno naučiti. Mi smo tako naučili razlike između operativnih sistema, recimo Windowsa koji se koristi za kompjutere i Androida koji se koristi za mobitele i pametne telefone. Isto tako on je izlagao u prijašnjim predavanjima razne aplikacije. Pa evo od 2012. godine od kad smo otvorili udrugu za edukaciju građana, iznenadili biste se i vi, jel? A i mi smo dosta zadovoljni, s njima je lakše raditi nego sa mlađim osobama. Dosta su poslušni, dosta slijede upute, ne iskaču iz onih okvira i naravno da onda imamo i puno većeg zadovoljstva s njima raditi. Ali čubi pitanje? Naravno, kao i na svaki edukacijama ima razne pitanja, od nekih najosnovnijih koji su, ne znam, evo, kako ću uopće zvati nekoga na pametnom telefonu, do nekih stručnih. Pitali su me, ne znam, jedna starija osoba kako će otvoriti profil na poslovnoj mreži LinkedIn. Jel? Splitski umirovljenici kažu kako im je rad na računalu posebno važan za posao. Dakle, umirovljenici nemaju mira, uporno prate nove tehnologije. Je vrlo zanimljivo jer sam totalni neznalac interneta. Imam unučad, imam čere, zeta, ali oni niko nemaju živaca mene naučiti. I ovo podržavam. Došlo mi je u pravo vrijeme jer se bavim turizmom i za goste to mi puno znači. Za učenje nikad nije kasno, a? Mislim da nije. Prije ovoga sam bila na tečaju engleskoga, tako da usavršavam se. Ovo je priča koja traje već 5. godinu suradnje udruge Uzeg i Gradskog kotara Lokve. Znači radi se o edukaciji građana starije životne dobi, informatičkoj edukaciji. I u početku smo išli s nekim entuzijazmom da to krene, da se građani malo upoznaju s nekim stvarima u starijoj životnoj dobi. Malo smo bili skeptici, ali na kraju došli smo do skoro preko 100 korisnika članova koji po vremenom intervalima kada gospodin Herceg je slobodan dolaze na ove radionice, oduševljeni, zadovoljni, uče neke nove stvari. Malo u početku bilo simpatično, kad je bilo prvo pitanje, sjećam se prije 5 godina, bilo je šta vi želite naučiti, kad njih pitali su rekli mi želimo naučiti pisati žalbe. I onda je to bilo, iz toga pisanja žalbi danas su oni između sebe se dodaju s tim mobitelima, telefonima, kao da su ne moja generacija, nego kao i mlađe zajedno. Okupljanje ljudi uz druženje i učenje u Splitskom gradskom kotaru Lokve pravi je primjer kako se volonterska energija može pametno i korisno usmjeriti za opće dobro. Dragi gledatelji, evo za kraj malo misli Antuna Gustava Matoša.